Бүгүн эрик экөөңөрдүн күнү, силерди көбүрөөк тартам. Азыр оролусуңар да даярданыш керек. Түндүктү ачкан жатасыңарбы? Бүгүн Нурайка главная героиня. Жана эмени алып келе бер, бурсокту. О, мощно бурсок. Пловчик готов. Алабы? Сайтын албайт да негизи. Келсе шырап көрөдү. Салып алып, мелочтарын салып таштайт. Сатып атасызбы видео? Бүгүн эрик экөөңөрдүн күнү, силерди көбүрөөк тартам. Жетөбүздү? Азыр оролусуңар да даярданыш керек. Ботс кийиш керек. Билбесем эмнелер бар. Айка тоого даярданып чыгыш керек. Мындай машина издеп көрдүм эми. Каждый өз машинасымен барат экен айка. Эме жок экен. Типа турист. Эме машина деп коет, трансфер деп коебу. Ошондой көрүнүш. Каждый өз машинасы. Түндүктү ачкан жатасыңарбы? Эми тартып болду. Болду, көп басып. Алар кирип турат. Болду. Басып жүр. Уйлар кирип кетет го, Уй суйлар кирип кетет, Тайжемдин короосу. Эрик менен Нурайкалардын короосу. Даже хочу я копию. Мы должны дороже скатывать. Мукой делаем, чтобы не прилипало. Тоже хочу. Майда берет шумрак. Моя скидка. Бүгүн главный актёрсуңар силер. Главный геройсуңар. Эрик соңгул жасап койбоду. Тиякта кошуналары, ар жакта да бир кошунасы үй куруп атат. Тайжемдин көк алма экен, көк алма. Булар көк алма. Тегер болсо кызыл алма экен. Булар кызыл алмалар экен. Көк алма окшойт, көк алма. Анан могу болсо вишня экен. Вишня. Ескирээк вишня, тетиги жаш вишня экен. Жаш вишня.
Çok yer olatasın. Bir de geçiyordu. Ne olup duraptı? Азизаны тарта элекпин, мына Азиза кадырова. Анан кийин бияка бир тапчан, чай ичкенге тапчан курушат. Эмне жана нелеп койчу эле, казан коюп бир нерсени тандыр. Қағасам кетті. Барын құйса. Бары? Өте көп кетті, мама 1 литр. Көп та барсақ. Аны кайра эмеп турабыз? Үстіне қаштырсақ болады да. Болду. Sana hemen ap geliyor borsakты. Sana kendit. Bir eme kafelerge barganda şontup kalat da. Hesap düşürüp atarsın. Әдеке, Бал. сөзсіз міне Мышыққа беремін. Уалғыласын. Үйле көмек бар. Көзін сүйеріп. Майға тұғал. Пыстап салайын. о мощно пішло тут Қаш. Қашты. Арпайды. мон жылдып қойсын Аны бірден сарып еді. Дошқамен. точно бұрсып Баса бақсын да. Басқыламен. Танын біз. Аркасында кошуна экен. Үй куруп атат. Sen demeye güven aldın da. Можно забавить? Можно? тақпайлайын ба Arıp getir kısa büyür. Birini apsalayın da. Olan ol gerek yok. Böyle çararı. Алекса атты. Su ak gel. Al da temir çömüçke su ak gel. Lesin sadağı. Кечээ интерьерге насос кылышты. Душка насос кылышты так, сейчас. Ондай насос коюшту. Анан душ туалетке суу өткөрүштү. Эми сонун болуп, унитазда суу агып атат. Аристомдон жылуу суу, душуна жылуу суу агып атат. Тетирде эмне моторчукпу? Тетирде мотор тур. Мондай бактан, тети мотордон тияка суу кетет, анан фильтрди алып жагында бар го, ичиндеги фильтр каягында билбейм. Оттун жалыны күчтүү да. Майды alış gerek açsa. Susku алып келейін Suzgu da. Susку май құйғанда бізде алып келейін Tasarruf arı vermiş hatta. Ben o şey kalemle yaktan sattıram. Ну, тети жолдун ар жагында. Дагы бир кошунасы тайжанды. Анан бул болсо үйдүн аркасындагы кошуна үй куруп атат. Же бир этаж, же 2 этаж курат. Бул болсо ошо кошунанын короосу экен. Бул кошунанын короосу экен. Срочно Молун бет мында да. Мында да. Мында? Мында. Бет мындагыла.
Жақсы да боршақ пенен чай içeyim. Түнде төмері кетсін. Бұл болса жана бет маңдайындағы ошына. Жолдың ар жағындағы ошынасы. Тек жақта да бұл ошына үй құрып атады. Бұл болса, бұл дағы ошынасы. Жерде дағы бір ошына бар. Ошынан соборында екен тияғына. Ар жағы толғарачы, какая красота. Оны көргенде эле кайф болуп атам. Қандай красота. То. Арқасында үйді ошынан көрсеттім, бияғында ошынан көрсеттім, бияғында ошынан. Айланасының бүтілі тоқ екен, красота. Аты ар жақ мол ошынан арқасында уже гөл. Түс айдап кеткенде гөл болыпты. Түтүнөн качып да эжем. Көшіме кетіп кетіп. Очоқ қана болсам, мама. Кудай буйрса мына эмки жылы жасап коесуңар, чөткө кылып туруп, очоқ канагы жасап коесуңар. Мол местасы. Кайгазан, койгазан ана мол. Красивый болот, кудай буйрса эмки жылы. Шула жаап болот. Ой. Риска. Болду башта. Найсы чекел остасыңыз. Сыгырара. Мам. Сон не? Булдайт го? Азиза повар болсо, супер повар болмок экен. Келет колунан. Бул болсо азыр баягы времянканын баягы убактылуу курушту, 2 комната ичинде душ, туалет бар. Муну времянка кылып куруп коюшту. Ичинде душ, туалет, кухня менен бир комната. Анан могу боз үй турган жерге кийин дагы үй курушат. Бышыра алып. Бир жетим камыргап калдыбы? Бир жетим. Давай сначала лук. Кып-кызыл болсын. Емен болсын. Тебе лук остался на мясе. Чеснокту просто унтканбыз го эже алабыз деп. Adam turşun baykamak mı? Oğlum turşun. Çok az buldu o zaman. Yumuşak oldu. Şaşırtıcı ne okutsak? Şaşırtıcı. Mày có xem được. Dạ, mày có xem được. Sao? Có thử mày gì ra mà. Cô bắt đấy. Zira có số nào? Có đấy. Để cho không biết chuyện gì. Để zira. Dạ. Борсақ құмайын орап. Айбай таттуулут болсок мыйны. Кыргыла хочу. Aslı var az tamak sol. Sana kasanın tamağı son mu? Эй,
Эме копченый ышчыттан аябай үйдүн плиткага газга жасагандан көрө казандыкка сонун эмес экен. Ничего страшного. Металл, аккумулятор, темир алабыз темир. Принимаем черный металл, цветной металл, аккумулятор, темир алабыз темир. Анан аралаштырбай жасайсыңар, э? Мен чүйүскү эле аралаштырып жиберем. Мындай өзбекче жасаганын билбейм. Обычно кипяток кушать па? Пойдет, да? Всё, не открою. Пышаешься. Сначала надо перемешать. Мясо. Точный опыт. Ну. Ini salkı deriz. Экинчи, э? Şey толстукан. Көйрөк кылдым. Даже 3 килограмма. 3 килограмма, наоборот, лучше. Жетпей калгандан көрө артып калган жак деген. Эттеринен салып. Есін чананы дағы салып келесіз да? Ал крышкасын жағы. Ну, Дастурканчикте. Пловчик готов, да? Пловчик готов. Пловчик по-каджисайски готов. Такой,